Kidamtang Paikuni ni Paing Korese, Keparni, Duar Bagri MSC constituency ang kang leading patua Kramalong, Congress claim bang amay kang ni. Bangso Congress claim bang amay kang ni ahut. Don plikebra troxy BJP aradatun, mithanga song chi osi, Congress along chipa ogdu. Claim bang amay kang ni ahut, BJP arat charia song hinben, Kidamtang apor hut non kachiri bom, BJP सरकार मती CM तुलिराम रोंखांग के जापन के चोक चेपु थाक मोहन रोंग पिया बांग जोंगदलो लासो जोक हेम कांग साम सिटा में बेंग थोडलो सिटा नोना बांके मोहन रोंग पी कांग्रेस अलोंसी नांगचेपा ओगदलो लासन थोत सी नोना गोस्टिन क्रम सा फांसिटा में AK न्यूज़ अलोंग EM अमर सिंह टिसो कचोक्लेम के चोक चेपु थाक केपा प्लांग कोना जोक आहेम अलोंग अजो फिर लोंटा पुलिस अटुमा फान किनेप दा अफान टोयलो लाकी चोक चे Nangli jong si high pulote CBI patar lipnoi pusi EM barin rotoning tia hin pen CM aphan jong pon alang phan jel beng lo la pen lo na bang ke kubil malang bang ke congress long lut bet BJP long lut pe aning samsi ja ku congress long bang thulo non congress long bang ke la ke state long pen RT ai hedi spokesperson lo lage non bang ke mohan rong pi ke Lazok thak sunok gostrim kam sa phan ta me alam ni chini unde sa me angbo alam nang le tu alang tum pinia channel do pu hadak pi ne ki paklang po se di lahai posi aning ke so training po se lasi lahai claim nang ne tulam rong hang ta nang jong se hak pet mesian pulote nang phan ji tu ke paklang alam mokha CBI ko ni pino nang aki ma ke lok manang phan chini po nang ulong ko manang wo kak manang wo ak manang phanang chini po pi po sinang CBI ko ni pi ai le munir hem ke toy nang ya kam gitu setelah klaim ai ne ini nang itu hoi pen ini ame ses paling no lang CBI inquiry pi ai setelah prang bangke CBI inquiry ajat BJP gadi pi hai ma to pinoi to ane nang fan ka bilong ratu aning ching samdo ta kalila Lasi non kido bom mate Karbiang hotel mas council along kachari bom sarkar bangki kichunun e mate completely failure puta rotoning tipen ningje pontu lasi laso sarkar ba completely fail la sarkar lake quality education lo pulote piniani himanto biswa sharma pen tuliram ronghang lan ke me pule high school mukha government padeng provincial high school na lansi nang quality education jitu tuliram ronghang TV lo apu I have my dream for quality education. Where is your dream? How can it be fulfilled when you don't provincialize and make into this a government school? Where will the students study? How will the teachers survive? Lahano quality education na implement. Like provincialized school and make the school the best. News report KATV Asamangkang pialong surihini dan korang Thomas Kangha HS satlang theklong kitchen siang denalong mate first division kachipalong tunatuhan kini Difu Golf College Rangsina Sarpo Auditorium Hall along Karbianglong Pen West Karbianglong District Hini Apartment Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Reading Pen Scooty Kirona Saikide Dr. Benita Kakoti Aphan kachiki momen pen lokacharli amumaratu kacharli ahin la ansasi ka prangdun thekji aphan la penamit hang a hemalong apora tengpen kilit hek pen puthot lokacharli ahin a prangnat ki prangdun thekji aphan bangso scooty ron pondo bangso scooty ki ron mayalong kidamtang HS asatlang along soarlo atuma phan trop kep la pen supin so atum phan trop sir kep rap hoan kachibalong dun atuma phan si bangso scooty ron pondo Pini scooty kilong atuan sita me kebang journey jongsi amithang atung ke Charlie Mesen pen kumatnia bang Dr. ka Charlie jianing ke hangdo pulote Karbiang Luton Mas Council a hin pensi siding people si Karbiang Luton Mas Council CEO Dr. Tuliram Ronghang mane dak Karbiang Long lasu
kacharli hana paprang bon momlo monsam ke dua jok pen mitri ka percentage pen chenglo non lahai 12 ke pas division na percentage tame nang bat momlo tuning asengka na bangke West Bengal pangrumpet pen Pharo Tira Pokera isi ada phaike pining bangke Pharo Phora trok anang liarlo 60% la pen 70% kelong a student domphan aloso tuman ke 60% la pen ke pinso tumas charli tuman bangke la ke 75% lasi la pangrumpen ken bang Pharo Phora bang trok a phae bang Karbi Anglong la pen West Bengal pangrumpet pen long dun la pen ke alang tum phani li pang dak kon lo non scooty ke long chot kali alang tum si pene doctor charli ji long te Karbi Anglong autonomous council pen si free coaching people ake joy pen entrance exam ka pi undun pen doctor ka charli jai abar sai kapilong ji phan Karbi Anglong autonomous council pen morning bank free coaching people Kini bangke mane jong si UPSC exam pidonte Karbi Anglong autonomous council pen sini tu tuning pensi free coaching pilo pining kan bangke bes Karbi Anglong ta pilo dong kamu kamalo la si mane jong si UPSC pidun pen mains exam undun pulong te la tumhan ke Karbi Anglong autonomous council pen la ke pidun ji la pen jong si ako waiba undun det pen pulong te ala so bangke Karbi Anglong autonomous council pen lak phopi pangrupet pen lak kre phoke UPSC ki no tumpan mane ke IPS officer man po Indian civil police man po mane ke Indian forest service man po mane ke Indian foreign service man po mane ke Indian revenue service man po la UPSC ki no tumpan ke lakre phok pidun po kusi ni pangdak pon lo lasi Karbi Anglong isi iningarong bangke dak lo kacharli aphaya bang kimisen aphai bang nang pat bom lo lasi monsam ke dua joy ne lo kaching thura sayang deng tala son chuni bom lo metric autome nang tumta chini lo Guwahati bang ke 74% 9 itu bang ke 75% itu manganang bat bom lo Guwahati Kamrup pen dal tum metric result mi cholo is karbe lan cholo News Report, KATV.